Ka te iwi ko te pūtea te raru e ngoi kore nei te iwi Māori ki te tiaki i o rātou niho. Ko ia te whakapai a te toi hau o te ao Marama ara o te rōpū tākuta niho ara a Pauline Kōpū. Hei tāne he mahi nui tā te ka wanatanga e kihirua ai te iwi Māori mo te tiaki niho. E ai ki e nei mātanga niho, kāre te Māori i te kaha ki te tiaki i ona niho. Where it's free for our tamariki, we are still seeing whānau present with 3- and 4-year-olds with up to half of their baby teeth, all, I'm getting lots of nods from the audience, already with rotting teeth. And underpinning all of it is the fact that many of our families are living in poverty. And when I talk about poverty, I mean poverty in its broadest sense. Yes, when the Minister said oral health. And I went, yes. Kai te tikata te minita e ai ki ngā mātanga, ko te utu te ārai nui. The absolute barrier for them was the money, but actual access for adults, kaumātua, to basic oral health care is still out of many whānau's reach. We do disconnect all the parts of our body in the health sector. And so it feels to me as if our teeth have kind of been left out of the whānau ora paradigm. E ai ki ngā tatauranga ko a tātou tamariki te reanga kai te piraura wātu ngā niho. Anei ētahi tauira o ngā niho e manaakiti ana. All who work with tamariki Māori, all who see the absolute rot in our children's mouths. We've just come into oral health in the last 10 to 15 years, whereas it was in mainstream for over 90 years. E ai ki ngā mātanga anō, me whai whakaaro te kāwanatanga ki te rawa koretanga o te Māori. Me aha te whānau, me ata tohu ki a rātou anō, kia kaua e kai te huka. Ngā hui Wade, te kariri.